खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आङो राकेश रामसियार बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थाखाय मोनसे गोनां बाथ्रा बे समाव बुंथिदों बिथां महिदुल इस्लामा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव माइनरिटी हारिनि सुबुंफोरा थामहिनबा माइनरिटी एबा मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा बे समाव प्रमोद बर'जों दङ सब আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছো যে আমাৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত এটা গভীৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে আৰু আমি আশা কৰিছো আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আশা এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে प्रमोद बर'जों दङ नंगौ बे समाव मोनसे गोख्रों बाथ्रा बे समाव मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थाखाय गोजोनथाव खौरां थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिथां जयन्त बसुमतारी बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे समाव बुंदों बिथां महिदुल इस्लाम जाय बिथाङा एबिएमसु फरायसा आफादनि बे आफादनि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि बिथां महिदुल इस्लाम नोंथांमोना मिथिगौ दे बे समाव बिथां लाफिकुल इस्लामनि जे फंबाय लाफिकुल इस्लामनि फंबाय महिदुल इस्लामा बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों बे समाव गुबुन सुबुंफोरा गुबुन माइनरिटी हारिनिनो सुबुंफोरा बे समाव राजखान्थियारि फोसावदिं सोरबा खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों जाय हारिनि बाथ्राखौ साना जाय बिथांमोना बे समाव जौगासारनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साना बे समाव बिथांमोना राजखान्थियारि खैसाराव गोग्लैनानै बिथांमोना जातिखौ गुबुन डाइरेक्सनाव लांनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना बे समाव बिफल जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथांमोना फेलें जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां महिदुल इस्लामा ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত কিছুমান তথাকথিত নেতাই জাতিটোক এটা বেয়া ৰাস্তাত যাতে বিটিসি অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে এই পৰিৱেশটো ভাঙাৰ কাৰণে আৰু সমূহ মুছলিম জাতিটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত ছাত্ৰ সংগঠন নেতা হিচাপে নহয় এতিয়া ৰাজনৈতিক प्रपोगेंडा हिसाबै भाषण दिबर कारण स्टार्ट करिस आरो बिथाङा बुंथिदों बे समाव माइनरिटी एबा मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल एबा प्रमोद बर'जों दं होननानै गोख्रों बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों जयन्त बसुमतारी एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीया बे समाव देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव महिदुल इस्लामा बुंथिदों दे माइनरिटी हारिनि सुबुंफोरा माइनरिटी एबा मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा बे समाव प्रमोद बर'जों दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां महिदुल इस्लामा बिथाङा जादोंमोन एबिएमसुनि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि आरो बिथाङा लाफिकुल इस्लामनि जे फंबाय बिथां महिदुल इस्लामा बे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों जे माइनरिटी हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय बा मुसलमान हारिनि सुबुंनि थाखाय प्रमोद बर'आ खोथा होदों रनजित बसुमतारीया खोथा होदों जे बे समाव बिथांमोननि समस्या हा-हुनि जेंनानिफ्राय लानानै बिथांमोननि गोबां जेंनाफोरखौ 6 दाननि उनावनो मावफुंना होगोन होननानै खोथा होदों आरो बे लेखा बे समाव माइनरिटीफोरा मुसलमानफोरा बे समाव इउपिपिएल बीजेपी आरो एजेपिनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव प्रमोद बर'जों माइनरिटीफोरा दङ बे समाव प्रमोद बर'जों माइनरिटीफोरा लोब दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों सब আজি বিশেষকৈ আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ ইউপিপিএলৰ যি কেণ্ডিডেট আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমি নিশ্চিত হৈছো জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া অতি ভোটেৰে কমে 2 লাখ ভোটেৰে অৱদানত জিকিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাত আমি আজি এসপ্তাহ হল আমাৰ যিমান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ এটা মূল ইস্যু আছিলে কবৰস্থান ঈদগাহ আৰু মছজিদ কমিটিৰ মাটিৰ এলটমেন্টৰ এটা প্ৰব্লেম আছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আৰু ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ ফলত যিখিনি কাম হৈছে সেইখিনি কাম আমি ৰাইজৰ ওচৰত আমি দাঙি ধৰিছো আৰু লগতে আমি প্ৰমিস কৰিছো আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এটা আমাক কমিটমেন্ট দিছে যে অতি শীঘ্ৰে আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত বিটিসি অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ যি ভূমিৰ সমস্যা আছে ই সম্পূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব এতিয়া কথা হল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত কিছুমান তথাকথিত নেতাই জাতিটোক এটা বেয়া ৰাস্তাত যাতে বিটিসি অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যি এটা
সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে এই পৰিৱেশটো ভাঙাৰ কাৰণে আৰু সমূহ মুছলিম জাতিটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত ছাত্ৰ সংগঠন নেতা হিচাপে নহয় এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰপগেণ্ডা হিচাপে ভাষণ দিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমি সকীয়াই দিছো আৰু এটা কথা আমি চ্যালেঞ্জ কৰিছো আজিৰ দিনত সংখ্যালঘু ৰাইজ সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেই বিটিচিত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে আপুনি চাওক আমি ইয়াত মিটিং কৰি আছো কমেও এই বাঘুংৰি সমষ্টিৰ 99% যিমান আমাৰ মছজিদ কবৰস্থান ঈদগাহ কমিটিৰ মানুহ সকলোৱে উপস্থিত হৈছে সকলোৱে নিজৰ সমস্যা সমাধানৰ আশা ৰাখিছে সমাধান কৰিছো আৰু আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত আমি সমস্যা সমাধান কৰি যাম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ বাঘুংৰি সমষ্টিৰ পৰা কিমানখিনি ভোট পাব বুলি আশা কৰে সব আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছো যে আমাৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত এটা গভীৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে আৰু আমি আশা কৰিছো আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আশা এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে ইয়াত কোনো আৰু কোনোবাই যদি আমাৰ এই সম্পৰ্কৰ মাজত যদি বিভেজালি লগাব বিচাৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় অতি শীঘ্ৰে তাৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা আপোনালোকে গম পাব ধন্যবাদ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्टोराव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्टोरा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन